E tohu ana tēnei rangatira o mana moana o te awanui. Ki ngā kāpata kai moana, I whangaia e ona tūpuna I o rātou wā. Ahakoa ngā rawa e pāna ki te ports, kei te mate tonu tō tātou nei moana. Ka mate te moana, ka mate ngā iwi e toru o Tauranga moana. Mai te orokohanga o te wāpū o Tauranga, he kotahi rau 50 tau ki muri, kua tā mate haere te Tawhiao o te awanui. Hei tā te hea mana o te tarawhiti o Ngāi Te Rangi, a Charlie Tawhiao. Ka re mātou e whakae ana, tino whakahe ana, ngā whakaritenga o te fast track panel. I whakae ana rātou, kei te mate haere tō tātou nei moana, te awanui. Roana tērā mahi e pāna I te moana. I had the opportunity to meet with some of our kuia this morning to see what their initial reactions were to the decision. And let's just say that they were not happy and they're very concerned still about the intergenerational impact that has occurred as a result of the ongoing works. E ai kia Riri Ellis o Ngāi Tūkairangi. I raupatungia ona whenua hapū, I raro I te ture mahi tūmata whānui. Ā, kaore anō kia mutu te tangohanga whenua. Hei tāna, mō te paenga o te ōhanga mō tāngata kē te take. Ngāi Tūkairangi in particular is directly impacted by the public works taking of the land that the port is on. Also in Hewlett Road area, where land was also taken there. So when we talk about the impact, the first and foremost is we've lost land. As a result of that, we've lost opportunity. And when we think about what the port is doing for the rest of New Zealand, there's very little that iwi and hapū benefit from as a result of port activities. Kua kōrero ke iti o ngā upoko a iwi nei, engari kaore anō au kia pūmau ngā piki me ngā heike o te kaupapa nei. Me te mea nei, kei te tari, kei te pai whakatau te whakatau. Hei te mutunga o tēneki marama, ka whai wāhi mai ai a minita tamapōtaka ki te tukanga hei minita mo te tari whakatau me te puni kōkiri. Kei te pai whakatau te whakatau, engari kaore roa pēr ka koke mai ngā whakaroa ngā āpiha, kia kite hoki au, kia riro ki au, māku hoki e tiro e kōrero ki te kaupapa. Kaore au te whakatau. Kei Wainganui Pū, ko te marae o wharerua, I ngā whakahaerenga katoa o te wāpū o Tauranga. E hāngai ana I te awanui ko te wāpū koni tena ki Sulphur Point. Whakate mauao ko ngā wāpū maha hei utanga rākau me ngā rawa maroke me ngā utanga wai. Ka mutu ko ngā kaipuke kawe tāngata. I'm not sure that we can support that perspective, primarily because it assumes that we are all at the table together, benefiting from those decisions. The port has an important role to play with the customers that it ultimately works for, and many iwi and hapū are not part of that particular process. Hei tā Leonard Sampson, te tumu whakarai o ngā wāpū o Tauranga moana. He nui ngā paenga o hanga whānui o te kaupapa whakawhanake I a Stella Passage, a ka whakangāwari I ngā utu mō ngā kamupene tau hokohoko. E kore mātou, e mutu ai te whawhai mō tō tātou nei moana. Kei te haere tonu mātou. Ara, e tahuri ana ngā mata katoa ki te marama o mahuru, mō te whakatau whakamutunga ki te kōkiri I a Stella Passage, kaore rānei. Maioha Panapa, ma Aukaha. Ko te reo